Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothanpui. PWD Minister Buvanal Hanan Mizoram Eile Bar Choklu na Ber NH6 Kongpui Chia chu ngortaka siam mek ani ati. Aizawl khopui chunga bolhlo pa ilir theine tu ten naktuk achang tlan lo antum lain. Aizawl Mayor chuan Aizawla Local Council tin te chu anveng chewa bolhlo khon motor tlantir turin angen. Animal Husbandry and Veterinary Department chinchia danin Kumin chungin vokpul shi ASF wangin voksing khat sangni zariat somnga pasari anthito. Aam Aadmi Party shwai tu atishi chu Nimin Khan Delhi Chief Minister atan laklu ani. PWD Minister Buvanal Hanan Mizoram Eile Bar Choklu na Ber NH6 Kongpui Chia chuan mipui nun phung ati khailaka Mizoram Sarkar po in mo phurna la in ngortaka siam mek ani ati. PWD Minister Buvanal Hanan le Supply Minister Pubila Chanjawate hian Nimin Khan NH6 Kongpui le khamrang kho inkar kong siam mek chu amhuna kalin na thodan le kong din hunan enfia Buvanal Hanan chuan kumin hian kumdang zong ayin ratui atatama chuan Mizoram hun sang kongpui ati chena sa hle a mun zanga somsari pathum vela kongpui no in leimin a oma mipui te po in sarkar malak na a tha tho in Central YMA NGO po sang Mizoram Truck Owners Association, Mizoram Truck Drivers Association, Commercial Vehicle Owners Association Kolasib DC le police te baka khotlang shrai tu te anchangkai hle ani ati Buvanal Hanan chuan tu na sarkarin kongchia athuam that mek hi achezwal pui siam thana chau alani ri a furlai ani awangin du tho sama siam thei alani ri lawa eile bar le nitin mamo alo lu theina tur ngai twa berri ani a hun local langa achazok le moi nai zokin sarkarin kongpui hi athuam thazel don ani atibok PWD Minister Buvanal Hanan hian Aizawl Falkland venga World Bank kong leitla niam po amhuna kalina enfia siam chadan tur le bo zui dan tur department ho tu te asai pui ngal boka helai leitlak niam na mun hi kong pui in kalpo na poimo takani a tu na hian leitla niam hian kong chanve aya tamma alakhe ka wangin motor lian le full lot tan chuan zongam ani lawa he hian harsana asiam na sahle ani Minister Soidanin helai leit laniam siam chatur hian sarkar chuan kongpui chaklam Assam Rifles ram lahe ka kongzau turin rahman na asiama Assam Rifles te ram hi lanli siam alani lo awangin he kongpui zautur rahman na hi kaltlang pui thei anin be seya arang thei angbera he na hi tho thwai antum ani Aizawl khopui chunga bolhlo pai lir thei man rwal khai le mumal siam phutin bolhlo pai lir thei te naktuk thochan ni changkhian tlan lo antum Aizawl Garage Truck Owners Association, Garbage Truck Owners Association, AGVOA PPP mode bolhlo pai welfare le Sanitation Driver and Handyman Association SDNHA ten Aizawl Press Club chanchin bumi te ankom na thochan ni achanga andin tur thu hi ansoya pol pathum te chuan bolhlo pai motor man rol khai le mumal zok vengtin hlatdan milze la siam thaturin MC thunei tu te hna voinge mozat an lo thlen to ti ansoya AGVOA chuan October ni somni panga sangni som pakwa achangkhan bolhlo pai motor man siam chatur hian lekha invoiriat lai an lo thlen to ti ansoya hei baka hian PPP mode bolhlo pai welfare te po in bolhlo pai motor man siam chatur angen na voinge mozat an lo thlen to ti ansoi boka heti chung hian tun thlengin bolhlo pai lir thei man veng sang hladdan mil po ni lo a kilometer ang zonga chuta red in ang lo tak an lamang mek chu poi anti thu pol pathum chuan ansoya diktak le rol khai taka bolhlo pai lir thei man bithia an du ber chu reitak an nga hnuwa po heti mai hi an din mun ani awangin Aizawl khopui chung mi pui bolhlo khon tu AMC bithia ret mangtu te chuan thochan nia changin tiamchin omlova din vector antita ti ansoi bolhlo pai motor hi LMV pickup truck le atlukpui somruk pakwa le MMV 407 le atlukpui somriat pani avain lir thei zale somnga pakhat atlan mek ani heti lai hian Aizawl Mayor chuan Nimin Khan Aizawl Local Council tin te hna thut
cha ti chuakin an veng chewa bolhlo khon motor tlantir turin angena engenge mo har satna om thei veng turin police duty turte po ra man ani don ati a GVOA in thuthar lakhom tu te an komna a an tarlan angin red hi akha to ka san chin ani a diesel man sang le sen so sang zela ennon le tum mek ani ti asoibok mayor chuan bolhlo pai motor hi PPP mota kalpui ani awangin mipui te paisa tho tur ahong tel don ti soin MC sumdin hunle mipui tho ve tur uluk taka chu ta chula man mo taka ti mai a harsa atia naktu hian City Local Council Association shrai tu te le GVOA shrai tu te hi in biak le antuma harsa na siam lova soifel thei ngei an be sei ti mayor chuan atar langbok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani nimin khan Aizawl district chunga faina be pui thlangna swachata hi seva sangni somnepali kalzela Aizawl miniko tlangzol le Sibmiu Road in car khatla DC police chat pui hovin faina natlang tho ani nimina maninun phung faina le thyang himna senglu cheu turin kal khomten thuan tiama Aizawl DC chuan he hatlang pui hi hongin ram fai le thyang him nei tur chuan nun pui achul thu asoya no pangjok te achanga into apoi mo thu le chumi tur chuan thilti a inzirti ra inti mu a hlok thu asoi DC chuan mani ma zon chewa ma lavek turin kal khomte asom ani he hatlang hi directorate of women and child development ra manin cleanliness target unit black spot atana hatlan na mun hi thlan ani a new capital complex branch YMA DC Aizawl le UDNPA te thokhawin final hatlang hi tho ani hen hatlang hon na in khom hi puarle Rosiama president new capital branch YMA chuang kai shwain Mizoram thangi changte director women and child development chuang kal khom te thutiam lakna hun kai shwain thu asaya Mizo te ram nei chun von hi mapoi mo zia le bolho poi chin dan ten ecosystem anti boy thei dan ba ka mitin te midang enton tora ma shwai tu ni turin acha ani director of Women and Child Development ta thokte ba ka New Capital Branch YMA member te achangin Mizo ni chuang hatlang nga hian thok chuakin Aizawl DC le UDNPA terem road na in bolhlo pai motorin an nom nok ti fai te hi pai ngal ani lunglaya po ni min vekhan urban development and poverty alleviation UDNPA department lunglaya thokte chuan lunglei puk pui dai kongdung le kong thanga apai na mun ni lava bolhlo paite an thian faya pokpui CTU hi swachata hi seva sangni somni pali kalpui chunga lunglei khopui huam chunga wantlang mun ma then fai ngai bik rahman pariat zinga pakhat ani Animal Husbandry and Veterinary Department sin siadanin kumin chungin vokpul shi African Swine Fever ASF awangin voksing hat sangni zariat somnga pasari an thito nimin khan ASF awangin voksomli pathum an thi belia voksa sompariat swat ani kumin chunga vokswat to zongzong hi nimin thleng khan singni sangni somriat le pasari ani Age and Veterinary Department sin siadanin Mizoram chunga African Swine Fever ASF hian vengle khozan hi somthum pasari angonga Serchip District Veterinary Office report tarlan dan chuan Serchip District a vokshilen mek na vengle khwa paruka nimin khan voksom hi pakhat thile in shile na vengle khwa paliya voksom hi pali swat le ani boka nimin pi ka shilen mek na chiatlanga vokthi tamberin voksom pakhat an thilia vokswat tamna ber new Serchip enna voksom pani swat anni Serchip District pumpuya African Swine Fever ASF awang hian voksang thum zathum le paria thito in voksang rok zaruk somnga pakwa swat anni to a ASF awang hian thenzola vokthi tamto berin voksang khat somnga paruk an thito a chingchi pa vokswat tamberin voksang khat zathum le pali swat anni to bok ani Serchip District a vokshilen na veng le khwa ate hian sangni zani somriat pali la anga chinchia ani a district chunga veng le khwa engi muza chu ASF shilen mek na infected area apwan anni Aam Aadmi Party shwai tu ati shi chu nimin khan Delhi Chief Minister tan laklu ani Rajniwase in Khombuat saya Delhi Lieutenant Governor VK Saxena chuan atishi le Council of Ministers se chu thu tiam tirin alaluta AAP shwai tu Gopal Rai Kailash Galot Saurabh Bharadwaj Imran Hussain le Mukesh Alawat te chu cabinet minister tan laklu anibok atishi chuan press conference sa thu soin Delhi mi puite rongbol tur hetyang mo phurna lian tak apeka wangin Arvind Kejriwal chunga lom thu asoya masona hnala ommekte kalpui thwai ani tur thu asoi bok Chanchinthar chiarti topnan Chanchinthlang pui
PWD Minister Puvanal Hlanan Mizoram ele bar chok lu na ber NH6 kong pui cha chungor taka siam mek ani ati Aizawl khopui chunga bolhlo pa ilir theini tu ten naktu ka changa tlan lo an tum lain Aizawl mayor chuan Aizawl local council tin te chu an veng chewa bolhlo khon motor tlan tir turin angen Animal Husbandry and Veterinary Department sincha danin komin chungin vokpul shi ASF awangin voksing khat sang ni zariat somnga pasarian thito Aam Aadmi Party shwai tu ati shi chunimin Khandali Chief Minister tan laklu ani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani